So hi guys, so karon kay magdula tag the mortgage chef bayot kay famous na siya nadula karon dai dagan kay nagdula karon. Diba? So guys na unsa ni? Rats. Diba na ana ox? Ay hala. Hello madam, what can I help you madam? Yes, okay. Ki mag-assign ta bayot eh. Ay, hala daw sa gikamatyan ani day. Gabiga ni siya no, rats. Okay, ang iyang gikamatyan kay severe asthma. Gi-asthma siya day kining kaon siya aso. Rats. Asa man siya day? Go to the autopsy room. Ay, autopsy room. Okay, i-check sa nato day kung unsa jud iyang gikamatyan bayot kay basin gabiga ra ni siya ma'am. Ano? Yawa. Autopsy di ba diri? Autopsy ni? Yawa! Animal! Hawa! Ay! Uy, hawa day. No, yatch. Uy, wala pa. Uy, giat. Airshot ha. Balik. Balik ta guys. Kaya wala pa siya ko ka-ready ato. Airshot ha. Hoy, ding sulod ramang kung ano man. Bawal. Ala! Yawa! Dali! Ay! Oo, ira kay Ox. Iya. Pagdali. Luyo, maya masalade. Asa rin autopsy room? Di ba diri? Madok na ako magawas. Wait lang. Hello? Hello? Oy? Hello? Hello? Anybody here? Edman ni autopsy ma'am. Hala shit. Ay, asang autopsy room? Move the body autopsy table. Ay, okay. Ayaw ha, ayaw. Charas. Guys, wala ni wakwak. Okay, i-move daw na to ang body. Dayon. Move the trigger. Dira sa ka. Start the autopsy. Ay, unsa man na bayot. Alam mo ra may finger. Diba? Then add the data on the computer. Okay. Ay, hala i-print. Charas. Sige, kamatyan niya, day. Yang gikamatyan kay Kuan TV. Ay. Dayon, take the kani. Dayon, place the okay. Ibutang din na to ang shotay i-reds ma'am ha. Ay, i-replace. Okay, ana. Then go to the morgue room. Ay, perfect. Hello? Hello? Shudi ha? Na. Okay guys, shopping na day. Okay, perfect. Deva and sulod na sa refrigerator. Okay. Deva. Ay, perfect bayot. Dayon, return. Ay. Okay. Welcome to the shopping mall. What can I help you? Sino na puting shit dari day. Okay. Deva, ano lang. Hoy, mana ay. Hala, tawag. Call the nurse. Hoy, pagdali mo dira kay mulakaw na Ox. Ras, day off ni Ox. Ay, wala na tarong day. Tarong dog shock push. Okay. Lagi at, hala. Ay, perfect. Char. Diba? Dahil lamin silag ano diri day no kanang host. Ay, morgue host. Ay, yes. Diba? Wow. Sa day. Ay. Nanawag bayot afam. Rats. Would you like to assign this task? Yes. Nurse help. Ay, yawa unsa ni day? Dayon. Nasad bayot. Yawa, ayo sa jud.
Dayon. Ay, burger room naman ni diri, ma'am. Ay. Gi-freeze si Chavez. Anak lang. Yo nga. Ay. Then, close the freezer. The personal belonging to the body. Asam siya ibutang? Ayaw! Ulo doy! Yawa! Piste, unsa man na. Yang pangalan kay Fitri Ramaday? Ramadani? Unsa ni siya best? Iyang age, 32 years old, female. Iyang gikamatay bayot kay kuan. Severe asthma complication. Mauna, so yung pag-aso. Rats, edi ay. Okay, return to the lobby to the North Station. Hello, Charis. Dapat, ano rata da, itam hadlok. Kaya mas hadlok silag nawong. Diba? Ay, North Station man. Okay. Manawag ta. Oh my gosh. Ano yan? Ano yan, T? Ano yan, T? Recess na ba? Chares, take the push cart. Ay. Ay, perfect. Diba? Diba? Sa manidiri. Uy, sa yung salug ani nila, day. Hugo kay silag salug, ma'am. Ay, pick up the phone. Chares. Accept. Diba? Nindot kasi silag ano day no, makasapot. Rats. Awas lang. Okay, go to the burger room. Let's soon. Okay. Welcome to the semi-final. Chares. Okay. Ang iyang pangalan kasi Putra. Ay, Ramadan. Ramadan Chavez. Nag-edad og 17 years old. Iyang gikamatyan kay traffic accident. Mauna, kay laagan man. Muna na pong gitan kavayot. Muna, laagan man. Then mil siya, dahil ko kay nang kuha siya day. Nang ekal. Diba? Traffic accident siya, ma'am. Sa musik. I know! Traffic accident pa niya day. Wata kabalo din na crowded. Kaya giagian day. Din ang mga chair ilok, vayot. Makamatay ba yun ng ilok, ma'am? Diba? Manumbag mo na, ma'am. Uy. Critical yun imong condition, anak vayot. Diba? Oh. Nasa si Putera Ramadan day. Okay. Return to the lobby and call the nurse. Dili day ko! Mag-uot? Rats. Okay. Manawag ta day. Sutog. Hoy, walay kaon dire. Ay! Diba? Creepy kay vayot kay dira ang mo. Ay! Saon jud hago-hagoon man ko yan ay. Char, trabaho gani no, pamati. Okay, padrong na at. Wait. Sino pa may mga ansya diri day. Okay. Ay. Da, maramag ng grocery. Diba, ano lang. Waiting. Who is gonna be the next patient? Charas. Customer di ay. Ay. Sige, panawag ay idiretso na litanan. Pwede naman ni ikon ako ni makuha dira. Ay. Jove. Who is this person? Wala yawa lagi na yan. Autopsy siya, bes. Uy, nagkuhan raman ko diri. Lock siya na to. Wait lang. Okay, push the cart. Pahawa. Dira ka. Wait lang, si Kuan siya da. Siya si... Ay! Kandra Kusuma. 66 ba yun? 66 years old, ma'am. Senior na siya, ma'am din. Ay! Kandra pero meal. Iyang kikamatyan kay Kuan. Saan siya day? Ay, bone first. Ay.
First trauma. Na-trauma siya, day. Kaya ba siya F pa? Char lang. Saan siya, day? Ban first trauma? Ay! Senior vest. Go to the, computer. Anaging. Ja. Deva. Take the... Ano yung naririnig ko na parang ano? Dava. Oy! Ito to best. Hello, ano yun? Hello? Halayawa, unsa man na? Okay. Best! Uy! Okay, return to the nurse. Hala, di ko kaagi. Okay, diba? Perfect. Okay. Hello, kuha na yung mga kaniri, day. Oh my gosh. Take the search. Ibalik daw, bes. Lambar o balik kay na. Kita kaning pushcart ay kuan. Kaning ay, basta pushcart na siya bayot. Daanan day, lamba ko na nimo ron. Okay. Ay, Ed! Kaon man guro siya, bes. Kaon man guro siya. Ay, Ed! Ugob sa bayot. Deva. Okay, perfect. Diba? Maadyo kayo ko magkuanday uga. Maadyo kayo ko magtrabaho. Ba't basta ako na jud, ma'am. Walang palag. Ay! Deva. Wait sa ta, ma'am. Mag-wait sa ta. Uy, wala may libreng kaon diri. Hala. Wow. Kala... Kuan, ha? Unsa naman pod ne? Uli sulod. Ay, pick up na day, best. Ay, kuon siya, best. Katong gipa kuan day, katong gipa freezer. Itong gipa freezer. Diba? Asa naman to siya day? Hoy, potera, Ramadan, asa man kabayot? Ay, Margarom mani ireds. Then ara. Deva ara siya day. Ja. Deva gipatos kay grani siya diri bayot. Kidalon ni kuan South America. Karon traffic accident, ma'am, namatay siya sa ilok. Okay. And call the nurse na yung si kuan dira. Manayot ara. Ay. Tarungon. Deva. Deva, unsaon? Unsaon jud, best? Ki magtagad na padaday. Ay, another customer bayot. Hello, we're sending this Richard after another place and stand by. I feel ko kuan tong gi-autopsy. Ay, another. Hala! What the heck? What is that? Hey, where are you, Sleaze? Are you a spy? That I think you are a spy. Spinal cord. Chares! Ay, si Kandra. Si Madam. Deva. Deva. Deva, ano lang.
Call the nurse. Tawagan na to ang nurse na mo resign na ko diri. Pamati mo ha. Deva, ano lang. Wala man lay pre-kaon diri day. Yung sa mga kanuna ko diri patay. Hala, pamati ha. While waiting. Wala lang dyan ko gihatag pagkaon diri. Bisag ibutang na dyan ang cart dira day. Nawag na po siya oh. Diba? Ay, ala another. Okay, yung si pang... Nay! Utangin! Bis. Uy, giotay, lagi mo ay manguna. Ay! Hinluan siya, vet. Ang sa di kagaw ni siya, day. Ay, from he. Saan na siya, ma'am? Ay, fall. Ah, fall. Fall in love. Ah! Putangin na, day. Yawa. Yaw. OA ha, OA ra kay ko guys. OA ra kay ko. As in, OA ra kay ko. Di ba? Di-sterilize siya ba? Ibabuan siya ininit ma'am kay hugaw kay siya kuan. Diyos ko. Inanaon di pag-sterilize. Diba? Automatic bayot. Hala. Awa din, naka-sterilize siya bayot pero tanawa, nakahabol. Asa may hinluan na bayot ang habol? Mati ha. O gobs. No. Okay, turn off the lights. Dayon. Ay, baguhan ang with shot. Baguhan best kay basa yung ano. Ay, saan ang ano diri? Kani? Okay. Deva, ano lang. Move the body. Ibalhin na to siya bayot kay... Ay, poston siya imon siya fresh lumpia. Deva. Ay, perfect. Love it. Fresh lumpia, ataki. Ay. Deva. Okay, please. Ay. Deva. Okay, dalo na to siya sa kalendarya, bayot. Deva! Unsa to, bes? Wala na. Oh, kuha na ninyo, oh. Kuha na ninyo. Kuha. Diba? Hoy, dili na ko ma-accept og kuan, customer. Oh, lo. My gosh. Dili sa ako, guys. Mukaon sa ako, Ed sa ako mo dawat. Dilagi sa ako mo dawat, no? Halagahi lagig ulo, ay. Pero go na lang. Diba? Pick up daw. Manayot, pamati. Ay, saan ni siya, day? Ekal ni? Ekal? Ay. What? Day, unsa na, bes? Wait. Ay, hala, magpahugas pa siya, bes. Gunshot wound. Hala, bes, giposil siya, bayat. 30 years old. Yung pangalan kay... Yaw! Puta! Wait lang. Oh my gosh! Ka-OA ba? Ka-OA na lang dyan sa atake ato, bayat. Diba? O ira kay si Ox. Wow, diba? Day magbangurat bangon sa ila bayot na nagtrabaho raman ko diri day sabi mali sa pagtrabaho bayot. I'm just preserving your dead body bayot para mahimutang mo bayot. Diba? Wala may rights na pakuratan ko or anahon ko yung diri kay nagtrabaho ra ko bayot.
Pamati mo ha. Sunugon ko ninyong ano ron. Rats. Wow. Diba? Yung pangalan ba't kasi Lukman Hakim. 30 years old, gender male. Dayon, manners of death kay gunshot 1. Unsa na best? Giposel siya, ma'am. Giposel yung perlas. Rats. Okay. And please. Creepy kay siya, best. Creepy kay ang ano day kanina dula day as in. Makuyawan jud ka, best. Ambot na lang jud. Very creepy siya, ma'am. I think mo na yung pinakadula na pinakahadlok na kunakon. Aside sa atong box sumalang kay Murag, I think kanijud ang pinaka-hadlok best. Kay hadlok bagnawong. Aw. Medyo yung pinaka... Diba? Medyo yung feel... Medyo niya akong pinakahadlok na nadula. As in. Mama, unsa man na dira? Holo, di lagi siya mo hawa. Ay, halakwa na oh. Ed, ka mo hawa. Pamati ha. Ed, magsulog atog labi call, atog labi yot. Tama. Hala. Hoy, nag-unsa makadrivite. Ay, atin ito tayo. Ay, basin. Oh, kwa. Ah! OMG. OMG, ha? Diba? Hadlok kay siya, best as in. Very creepy si Sam. Okay. Ah, perfect. Diba? Di hadlok kay siya, very creepy kay mo. Mag ano sila bayot. Ano unsa ni? Ultrasound? Ed, mag jumpscare. Ed. Hoy. Ay. Mag-announce pa ganita pero sige na lang. Go. Pick up the ano. Naging saging. Ay, perfect. Ay. Yaw. Day. Hello? Huwag mo na kayong magpapakurat dito. Nagtatrabaho lang ang babae na to. Autopsy day. Wrong scent. Wrong scent abes. Yawa unsa to? Animal. Ah! Wala animal. Ah! Puta! Ayoko na de hawa. Oh my gosh. Guys, thank you for watching Moro to guys, and don't forget to and again support my YouTube channel and my TikTok. So thank you very much. Diba?